Ni kutangira porogaramu yitu ey'obuhingi n'oburiisa burwa kabiri tuba twine porogaramu zitari zimwe na zimwe ezikwegyesa abantu oku baine kuhinga kandi bakariisa kureeba ngu batunguura entaasya yaabo. Eri izooba twaza kureeba aha kuhinga omwani. Uganda n'eya kabiri omu mahanga ga Africa omu kushohoza omwani kandi n'eya kana omu kushohoza omwani ogwa Robusta. Deero omu katare k'ensi yoona neekwata omwanya gw'10. Amaka garikuhika 1.7 nigabiisibwaho omwani ninga nigatunga entaasya kurabira omu kuhinga omwani. Ninyenda kukumanyisa ngu twine crop champion ekiine ekiriisa haza nikiguzibwa mbwenu ronda crop champion korabe ori omuhingi nooza kureeba ebihingwa byawe byabonera endagiriro oku orakikorese neebereho aha kapapura ka crop champion egyo mbwenu oreeba ngu wagendera aha ndagiriro wamara kutunga ekijumusa ninga ekiriisa ekya crop champion deero kikorese nk'oku barakuragirire niiwe ogire ebihingwa birungi ebikuza omu katare kandi okatunga entaasya ekakwesiimisa. Twatayayira Kamugisha Patrick kuruga omu Rwerere Rukungiri district. Ogu n'omwe omu bahingi b'amaani ab'omwani kandi n'omushubuzi waago. Leka atushoborere aha bwenki yakunzire kuhinga omwani. Mwebare kwija aha mwanya ogu. Amazina ganje banyeta Kamugisha Patrick kandi omushubuzi w'omwani at the same time omuhingi w'omwani. Mwene rizooba nimbakira omu faamu yange y'omwani. Ekyatumire nakunda kuhinga omwani nkareeba ngu nk'omushubuzi w'omwani kuguma ninshubura omwani aza ntari guhinga nareeba ndikukiryamu z'amaani. So nkasharamu nti mpinga omwani ahabw'okugira ngu ndi omushubuzi w'omwani kandi n'ekindi nkaguma nindeeba omuhingi kanagoba munonga kusinga n'omushubuzi w'omwani. Mbwenu ngira nti naki kantungeho advantage egyo ahakuba nyowe omwani ningumanya neigukoma n'obutare bwagwe mbwenu kanguhinge kugira ngu agwe amagoba goona mbaase kugira kunasharingaho. Nagira ngu kwiha nabyara omwani tugura amuhenzire ngu gukarahuka kukura ahabw'okugira ngu guri omu rutookye. Leka atugambire bumwe aha bukoryo obu arikukoresa omu kugureeberera. Omwani ogu nyine hanuya omwani ogu nahisa sofa ni acres 20 n'okurengamu. Oku naguhingira ogu omwani ogu wanonda kuhinga omwani nobanza oronda ensigo nungi ya cuttings. Of course nkatorana kuhinga omwani ogwa cuttings ogwa Robusta. Aka nindeeba Robusta itaka rinyine hanuya nekora kurungi munonga kusinga ebindi ebika by'omwani. Kunatiire plan y'okuhinga nayeta abahingizi biija banya advisinga bangambira omwani ogu nshemeriire kuba nimbyara omu buri ika. Bangambira spacing enshemereire kuba ninkora kuba noguranzya ogw'omwani ogu spacing ei turikukora omwanya oguri fertile munonga nituba nitukora spacing eya fuuti 12 ahari 10 kandi kuba spacing kuba omwanya gutari fertile munonga nituba nitukozesa 10 ahari 10. So hanuya nkanimbyara fuuti 12 obundi mbyara fuuti 10 ahari 10. So buri ika ni expecting nkanitamu ebiti bikuhika 50. So mwenu hati nimanya ngu omwani ogu nahisa nimbyara hanuya guri omu biti 9. Nobyaza maniwa nogira otoka byaro. Kuba noza kumara kubona embibo nobanza oyetebekanisa garden yawe obanza oyetebekanisa otimba ebyina. Ekiina ekyokutimba nikiba kiri fuuti 3 ahari 3 width hamwe n'ahansi fuuti 3 ahari 3. Then oshukamu ebafu ninga ebafu 2 za maniwa ejeri kuruga omu nte amasha g'ente
ninga embuzi ukimara kushikamu ebafu ibiri oija omikisinga mu itaka eryo rya black eryo kuba otimbire wana otimbe kiina ekitaka erya black riteeko kwaryo then erya hansi oriteeko kwaryo kugira ngu wana omikisinga eryo rya black orimikisinga na manure then orekamu nka 2 weeks ninga 3 weeks then ubona kuteekamu embibo tukantubyara omu bwire bwe enjura erikuza kutandika so no preparinga enjura etakatandikire so that enjura yaza kutandika mubere mugira ki mubere mubyara mu embibo ubwo mwana ogwo mukureba nkagubyara mu kwezi okw'10 mu njura z'okwezi okw'10 n'okwamwenda n'okw'11 hati kumukugureba higwahika gwine emyaka eshatu egyo nkatandika kutorotoramu aha myaka 2 konka hatiya nindeeba hati ninza kushoroma omwani mwingi akuba ninya expectinga buri kiti ky'omwani kuba nikirugaho nekikye nikirugaho nka kiro nk'ishatu za red beans ninga ebibisi 3 average that is the start no kwihana obyara kusyara ivigi nobugureberire muri ngo kino no kurisa kikureba ngo gwakora ubwo mwana ogukuyana ngo byara tugukampenzireho akuba nkagubyara mu rutoke na hatari urutoke naguma nintamu emitumba ne actinga nka shade at the same time ya actinga nka income nibyo kurya ntutema mu bitoke tuguza tuyemo sente tushashora ki abakozi abakora umwanya tema mu bitoke turya kandi bigaraka bikora nka shade y'umwanya so ukuntuye ni gukora nuko kuyambwaho ibitoke hamwe n'izindi shawe zo ndikuba nikora amwa kugukumara kwisya futi ibiri kurugari yemwe neceka utakayikize futi 3 no gwinika kor kuba no yinuko mwani no bano genderera rukureba ahizoba eri kusetingira eri kurengera ogwinika in such a way kugira ngo ogwinikire izoba eri kujyace eri kurengera abweshonga kugira ngo gubase kureta gutoke then gukimara kutoka gwazare binde byana ogukomorra ogurekura then ugaruka kugwinika tikayitaza because atukugura amare kutera nkakukureba guzire seeds zeze nchimanisa ngo nguza kuremererwa kugura amare kuremererwa byonka ibintu biza kweyinika ikimwe kiranze yo ikindi kiranze yo ikindi kiranze yo beto kwetaga kuza mu gwinika tikayitaga garuka kongera kuzamo kugira ki kugwinika rero ekiti kimwe no kirekire byana bingaye kurenga byabandi byakura maximum re ekiti kimwe no kirekera kurugira spacing yo kubakozire konka ibyana 3 Patrick nagira ngo umwana nagwe no gutahirwa obukoko nk'ebindi bihingwa ngo konka kwihanagubyara takatungire buremezo buhango like nk'ebindi bimera ninga nk'ebindi bintu byone byinamagara arwe mbazi tukubantu kosa yoguma tufuhiriramo kugira ngo tutange nk'indwara ezo kubasa kugira ki kubaneze gutahirira nka coffee with tea n'izindi ndwara konka tukatungire buzubuhango munonga kandi tukagurugamo in case hagire kite cyakwatwa no chapurutinga okiyeho kitwara okinaga ahora kinage cyamara koma ochosi tokuchapurutinga kandi ugakakire ko mwana konka that one is a rare case tikabire kibi mbe tukabwine bizubu n'umwana gwawe so far think abugine bizubu akumwana ntugwamare emyaka 3 nuhundi yo ninza kushoroma nkabona kureba uko nayanika so ndiyo ni planning ngo nteke mu dryer ya sora kugira ngo mwana gono kundagume nashoroma mbe ninguteka dryingira using solar system kugira ngo ntakateganisibwa munonga noreba nkati ngo bwiro ubu nobwire bwenzura umwana ko guteka aho wagwanika ko kacenjure leta nakuriya
atekeretana kuriya utandika uza kwanura gushishikara mbwenu handling yagwe ibura kuba nungi munonga. Omurro kungeri akatare k'omwani Hatkirin negura omutwaro n'enkumina ekyari kugira ngo n'akatare karungi aha kihingwa. Omwani nimpiga abahingi bona nibakimanya n'abataka guhingire omwani gwine akatare because today omwani ogwa Kirin ogwa Robusta guri nguterera amutwaro gumwe n'enkumina. So mbwenu umutwaro gumwe n'enkumina, twaro gumwe n'enkumi 35 aha kihingwa ekyo kuteka mu itaka okijo kiyo okatereza mukacyo kanika ukatwara cyo mukasa ukabona umutwaro gumwe n'enkumina n'esente nyingi munonga gukirumwe sente. Omukwinga nakora emirimo ye nabeka kandi kwenda kuyamba abantu abamwetorire ayineho Mother Garden erabe nemuhwera kubahereza embeho. Nyo emirimo yanje ningikora na family, ngikora n'omukyara, ngikora n'abana nabo bakoraho, nkoraho n'abakozi abo ndikuba nyine abo ndikukora nabo. Ndiyo ninza kutandika nursery bed nkaza mukono niyayo seedlings enungi munonga ezo kukora mother garden kugira ngo ntandike project yo kora garden mother no this time nursery bed kugira ngo nabatayi banje nabo kwa bine interest nabo mbase kubahereza ensigwe enungi so nico ndiyo muhati wiro konka minu wairo abari kwija nimbashomesa omu churches mbashoborera bagambe ntumuhinga omwani turi gukomparinga nebindi bihingwa bitwine. For example twine bihingwa nkorutoki, twine bihingwa nkamajani, twine bindi bihingwa by'emiringo ndije mukumanya konka kuri kuba nimbe comparinga shanga omwani kandi guri murungi guri better than ebindi bihingwa ahabwe eshonga nyingi munonga. Omwani wano wo gushoromere ukaguhandoringa kurungi ukaguteka mu store no basa gubika n'emyaka 2 no basa kurunda na season eje urunda na season yakorate wagubikire kurungi gubase kuhereza ecyo kwetaga umurundo gumwe wano ndetse ente nyingi umurundo gumwe konka nke bitoke byo tokabasa kubibika ekitoke cyakura biri nkiba cyakura cyashanga season atari market no kiguza nko kukiri wota kigurize no kitemera umurutoki. Echebitaba of course wareka omwani ninge kingwa chona otatire mu bitaba byo kubasa kugira ngo bitanga amizi gareke kuwashinga top soil oferwa tukati tutera mu bitaba ntumari kinga nebinyatsi ijo tukantumari kinga na mureba hano yaruho ibishogore bikurwa mu binyebwa nibirunje munonga ibishogore bikurwa mu binyebwa nibirunje munonga eyibirukuza umwata tugukugira ki tugukurabamo kandi eyibikuza kandi bigaraka bikavaringa kugira ngo amizi gareke kurwa mu itaka. Satu wabire kongeramo ibindi bijumisa ninga maniwa no ikawo garko yongeramo aho wireke maniwa kuko ndukureba itaka ryo nkare karabonire kutwagisiremo na maniwa je itwatiremo teka yitagire ndijo maniwa tekwetagwa toro because noreba okubijimukire ninteka wayongeramo ndijo maniwa no basa kutuma nebiti cyamara kwana cyahendeka byaguma nibihendeka. So njya maniwa jerumo nenjure itukutunga of course nkatekamo na irrigation umbwiro bwo mushana nimba ni irrigating ubwiro bw'enjura hatiya tinkwetagwa ku irrigate
system ya mizi yona gona ukuranze g'umusiri gona guri connected gona guri mu mizi agakwemarira collecting center n'oruguru kuriya twine tanks zikwemarira okwa hansi muvare twine za ponds mpango ezikwasa kutubikira mizi agakutumara ombwire bw'omushana ombwire bw'ekyanda ombwire bw'omumisho aha famu egi nayenda kutaho machine yokukomya omwani kimwanguhire yaba nagusa ezindi nakugambire nyine plan yokuteekaho solar indijo plan nyine nyenda kwija kuteeka hano ya ka machine ko kugira ngo omwani gurashora omwe munuyi tube ntugwe processingira then tuguteeka omu rurengo orundi adding value value addition nkore ya kirini then twenda ngu tukwatanise na other farmers bagenzi banje nabo bariyo abo ndikumanya abina omwani mwingi kandi abarebereye kurungi omwani tukore an association kugira ngo tubase kugira iraka yo kubasa kuronda akatari ko omwani gwitu kurungi where need be twayetaga kwadinga value tujadinga nka group y'abantu bingi kandi twine omwani gukumara so kundije ku baninyeta bagenzi banje abahinji bagenzi banje ntimwije tusitame planning nibu government rene planning ariko kandi twine kugira ki okwe planning then tubase kugira ngo omwani gwitu gwatugashira munonga kandi twaguyamo sente zikire watoreka unhotandikire kusharuramu mbwenu expecting ngwagwabire nkoko kugwenda nukuba no guhiya mu kikwinganaki ni ukurugiro ko ndugureba nkati nka season eki kuza kusya nko kwa kashatu buri kiti ni expecting kuba nimbonaho kiro kati jenka kiro nkemwe n'ekicweka y'omwani ogwa kiboko azoguhomere ogwo mwani wagusa nobonaho nobona kiremwe ya kirini because wowe ine kiro igana wazisa nobona kiro nkaga za kirini nokongerwamo omwani gwe niho atandikire kushoromamu kandi najya nkuguza kumutayiza cyango omu myaka y'omumisho kamugisha nk'omushobozi kandi omuhingi atushoborire aha mutindo murungi gw'omwani oguri kwetagwa omu katare kandi of course bwa irrigation amwe n'ebijimese ebitwatiremu nindeba ogwo omwani tukukayemera buri bwire bwona nugumana gurabya nati wanoreba ngo hati nguguriyo red beans kandi gundi noreba n'ebijuma bikuru kandi nokurabya guriyo nugurabya so nugumana gurabya tukukayemera kundi kuza nankani ey'obushubuzi ntubantu twenda omwani ogwine screen mpango ningo gukuba gwine njuma mpango kandi gukuba gwanikirwe kurungi ukareberwa kurungi gutarimo blacks mwene gwomere kurungi omwani gukuba gwomere omwani gukuba gwomere gutukuba ntwetaga ntwenda omwani ogukuba guri omu mosi 14 kugaruza hansi mosi 14 mosi 13 twine ka machine akutukosa kupima mosi kutukuteka mu mosi omunanka ni mosi ka machine ako kupima amizi agakuba gari omu njuma z'omwani nikazoreka konka omwani ogutokubenta ntwenda mosi 14 13 then omwani ebeyi yagwe nedeterminingwa outani yagwe outani nobara omwani omurungi oguri omu sample yiwatekinga n'omwani omubi omwani okukweyongera kugira outani y'iguru 8 9 5 niyo ebeyi okugira negera ki neyongera already hati nani kugambira nto omwani nigugura omutwaro gumwe n'enkumi konka omwani gwaza nko mu outani ya 9 ngwagura nko mu mutwaro gumwe n'enkumi 5 naho ninka gumwe n'akakaga ate jo mosi yo gambe jo 14 ejo fama na ine kujukorata fama ayino kwanuka ku shoromo omwani gweye oguruguta dinaka oguhire ogukuba guru red atorane mu mwani oguru red era n'abakozi banje ningamba nabo bana ba hand picking ngani biyamwe akantu akajuma aka red then bamara kuyamwe aka red bagwanike kurungi bamara gwanika kurungi ogwo mwana ogwe nigwo mwana ogukurgamu
omwani ogwine quality yaiguru na n'enjuma mpango y'abantu ugamba nayo fama nagikora ninga ekintu kiba kiri ekyo nkikorwa enjuma mpango kushanga twineho omwani kutukwika aha kyakirini twineho omwani ogw'okuba gurimu screen 18 iyi tukukira kwenda munonga nigwo gwine enjuma mpango twineho screen 15 na screen 12 so omwani gwitu gwakunuye gwa mu western ntukira kugirayo omwani gwokukizayo burungi aho kugira ngo tuba twine omwani mwingi gurimu screen 18 na screen 15 then screen 18 egi na screen 15 egi tukugibonera munonga nabo kugira ngo twine amataka marungi amwe n'omwani aho nikigenderera uko kuba guhingire nuko kuba gurisize kugurisa kurungi gurugamo n'enjuma mpango ezo then enjuma mpango ezo niyo screen 18 screen 15 screen 15 na screen 18 nefekinga ebe mpango munonga mukatare kensi yona no mukatara ka Uganda no mukatara ka hewe nico kurebera nka Uganda omwani gwitu gwine market mpango mukatare kensi yona kukiza endije myane erukurugomba icweke bine nahabura abantu kwejumbera omukwingo mwani ngo habwo kuba obwa hati nico kishingwa ekiri kuleta sente impabura abantu mwena farmers mwena mubase kuhinga omwani because omwani nico kihingwa ekikurugamo esente nyingi compared n'ebindi bihingwa norenke ebihimba biri aha 13 konka omwani guri aha mutwaro gumwe n'ekicweka amajani ago timumanya ago nokutushabira konka nk'abahingi bagenzi banje muhinga omwani habwe kuba nakare families zabe zishomesa abana zikazi bazine emwani ninga zine ente konka ateri izo none nindeba omwani ngo basa no gukora kurunje munonga kusinga nente so mbwena abagenzi banje bona ni abahingi nimbahiga kumuhinga ki omwani ikinde cya kabiri atwire haro ngambo manyango omwani ngo omwani government yagutwara manyango ki no omwani nguguma guryo gwo muhingi government ekere gukora nekora umurimo gwayo gwo kupuraningira abantu bayo amwe n'ebihingwa byayo eri kutereza economy konka te kugira ki te kuza kwako omwani gwawe ngo gutware so abantu muhinge mumanye ngo n'omwani gwanyu mugureberere kurungi muguriseje abatakahingire mwongere muhinge abahingireho muke mugarake muhinge ugundi then actually muri nk'abahingi ari umurimo no kugira ngo umurimo gwo muhingi no kuhinga umurimo gwo mushuzi no kushubura konka twatwatanise nabo abahingisa bakatweta bakatuma government akatumobilizingira program a radios na za TV ka TV West tukabe ntwija tushomesa abantu nabo bantu babasa kukwata nabo bakajoininga egi project y'omwani tukagenda nabo konka abo kugira ngo buri omwe ari omukeye twine za airtime yo kuzanka TV twine majuta go kuzivuga ukaza kuza TV ninga radio ukatandika kushomesa abantu utari murumo gwawe nico kitakukikora konka umbuteka abarabase kwa abahurikereza abahuririye hadiya TV West ani bashaka muhige government muhige abakozi ba government nkabakora mu production no mu agriculture babase kubashomesa babase kuba comparingira ebihingwe bindi byona n'omwani then mwiyemu konkanyo niteka ngo omwani nekingwa ekibonire compared n'ibindi bihingwa omuntasi twahika aha muhero gwa porogaramu yitu twaba twine Kamugisha Patrick kuruga omurwere kandi ogu n'omuhingi w'omwani nomanya ebirebi abahingi b'omwani bari hano bo nabo bina kasente abo kugira ngo bwa hati gwine ebeyi ndungi yahabura abantu kwinga omwani kureba ngo batunga entasya nabo kandi bayitungura
twine crop champion ekiine ekijumisa ekyorikugura na munonga aba vegetables reba ngu waronda crop champion rero ogikorese nkokuba kuba bakuragirire kugikoresa obase kuza omu katare n'ebihingwa birungi niwe oba omuhingi ow'omutaano. Reka nkusiiburira aha tuza kurebana orwa kabiri orukwija eshaha ziitu nizo zimwe TV ni emwe murare kurungi.